Ningezama Afrika kuphi nakuphela kufinyelela khona inyanga yoMPEDI TV siyakubingelela siyakwamukela mbukeli wami. Njengenjalo ke mbukeli sihleli naye umkhulu wethu sihleli naye uDStv sihleli naye uCaptain my captain mkhulu awubingelela babukeli emakhaya. Khehla makhehla ngiyabulisa lubusana inyanga yoMPEDI mkhulu udingise egoli 131 eMarshall Street Johannesburg CBD ila ngitholakala khona ila ngenza umsebenzi wami ukwenza ukuthi impilo yomuntu iluleke futhi bengqono kunaqala ila ngitholakala khona e131 Marshall Street Johannesburg CBD. Uyabuza umuntu ukuthi mkhulu eJohannesburg ukuphi nendawo iJohannesburg E1 iCBD E1 azuwe 2 ngiseJohannesburg CBD la ngitholakala khona ilangi khona ila ngenza umsebenzi khona makuthiwa egoli kwandonga ziyaduma kushiwo la hayi eSoweto. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Ake singene umsebenzi nosuku mkhulu. Umuntu mangabethi mkhulu mina ngifuna imali kuphela angifuni lutho olunye. Umuntu onjalo mkhulu umsiza kanjani? Umuntu othi mina mkhulu othi inyanga yoMPEDI ngifuna nje imali kuphela. I don't want anything else. Mina mkhulu ngifuna nje imali kuphela. Loyo muntu loyo number 1 akalashwa. Lo muntu loyo akaphathwanga isifo sokugula sokuthi yena uvela intwala ngaphambili ziyamluma noma khwaphini. Lo muntu akadinga ukuthi umgeze ngento efana nompepho nomsuzwana cha ngoba inyanga lezi muya kuzona zikufaka umpepho zikufaka umsuzwana zikufaka umuthi omhlophe zikufaka umuthi obovu ngoba vela ziyazi imithi ezinto ezinkulu. So uma umuntu ethi mina mkhulu othi ngifuna nje into emali kuphela ngiyambheka lo muntu lo ukuthi ngamenzelani. But masikhuluma ngento emali sikhuluma from 20,000 40,000 60,000 80,000 ukuya phezulu. Lo muntu loyo uyaphakanyiswa. Uma umuntu efuna nje into emali loyo muntu loyo uyaphakanyiswa. Loyo muntu loyo uyalungiswa. Loyo muntu loyo wenza ukuthi impilo yakhe ibe ngqono kunaqala. Ngizabe semanje lo muntu ngiyamsebenza ngimfaka inhlanga zami ngimvela indlela zakhe kuzonke into ekwazi ukuthi ikhanye. Uma ngiqeda ukwenza lo msebenzi loyo muntu loyo impilo yakhe izoba ngqono. Mina ngifuna abantu abathi mina mkhulu abafazi ngibe nabo abangisanga lutho ngibe namadoda abangisanga lutho. Mkhulu mina ushona ngokwakho mina mkhulu ngizenzile emhlabeni ngibe esinye isifebe semhlola. Mina mkhulu ngithande amadoda awangisizanga nix. Manje into engifunayo ngifuna nje into emali ngizokufaka lento mangufanga zokuqaba mntanami. Uma ngiqeda uqaba ngizokuphuzisa into ekungathi satshwala. Uyothi ngiqeda kuphuza lento le uzabusuku ngathi uzwa ngathi uyahlanya. Kungani kumele ube njalo? Nguphuzisa lento le ukuthi imifika kwena ngaphakathi idakwe lento isebenze ngamandla. Ngutshela ukuthi uzoba nemali konke kwakho kuyokhanya futhi kuyophumela. Ngifuna nje abantu abathi ngifuna uba nemali. Phathi imali from 20,000 ukuya phezulu. Siyabonga. Mkhulu kunomama ola uthi wayibhukhela Streak. Yes. Uthi wayibhukhele umcamelo wemali. Ke kwathi angithi mina angazi ngoba bebuza kumina ukuthi umkhulu uzotholakala nini. Wayibhukhela umcamelo wemali kwathi angithi angiyazi into enjalo. Yebo khehla. Ake ngibuze kuwe mkhulu yini umcamelo wemali? Umqamelo wemali khehla lamakhehla lana sifike sinikeze umuntu ikhubalo lomqamelo. Lo mqamelo lo muntu omdala kunezinto ezihlala ngala kulo mqamelo. Uma uqeda kulo mqamelo lo uzabe usuwena uyafaka imali engangabo 100 rand 200 imali enza mhlawumbe something like 2,000. Leyo mali leyo ihlala ngaphakathi kulo mqamelo loyo ayimove leyo mali leyo. Lo mqamelo loyo uqamelwa wena wedwa. I repeat again. Lo mqamelo loyo uqamelwa wena wedwa. Uma uzazi ukuthi uzohamba for amaviki nani lo mqamelo loyo uyawuthatha ufake kuplastic ubeke phezulu odropini. Uma lo mqamelo lo unawo into yenza umntaka baba ulala phezu kwawo lo mqamelo lo. Then each and every ubusuku kunemali ozothi umuvuke ekseni uyothola ukuthi ikhona ngaphakathi la emqamelweni. Uzabe usuyayikhipha le mali mkhulu othi ifakwa yini noma le mali kabani le mali eyakho. Kodwa ukuthi ifakwa yini yilento ezabe ngikuphela nokusuka la. Leyo mali leyo mntaka baba eyoqala imali before wenza anything ngayo. Ihalf yakhona uyayithatha uyosebenza imisebenzi yakini la uzala khona. Awuyisebenzisi for wena ngoba leyo mali leyo uma sikufakela lento le siphahla ngedlozi lakini kumele kuqala ubonge kuqala abakini labakulethe emhlabeni. Awungizwa kumele kuqala ubonge abakini abakulethe emhlabeni. Mkhulu othi
uma ngisebenzisa umqamelo wemali yinto kufanele ngizenze yini engafanele ukuthi ngizenze awuthwali usuke uphakanyiswa umqamelo wemali ngiyakunika from imali engange 30,000 60,000 80,000 90,000 ngiyakunikeza umqamelo wemali but umqamelo wemali it is mainly from imali engange 30,000 rand ngizabe ngiyakunika ngideposit yakho then umqamelo lo ufike usebenzise lento le ufika uyaqamela mntakaba uma iqamela into le izabe isicala icommunicator now there will be people of which will be talking to you then bazabe communication nawo labantu la bekubonisa ukuthi lana sisebenza kanje umqamelo wemali usubasizile abantu mntakababa uma udinga ngithe ngathi kuwena mina ngu-captain nginyanga ehola lo mkhumbi lobunyanga lo ngifonele ngikusize kwazi ukuthi impilo yakho ibe ngcono futhi kukhanya makhosi Sibonge mkhulu ake sibheke la mangabe uthi ikhekhe liyavuma yeah ukhuluma ngaliphi ikhekhe la mangithi ikhekhe lavuma khehlela makhehla ngikhuluma ngekuku abayizwa abantu inyanga yompedi mkhuloti le angithatha izinto ziyele nale khekhe lavuma mkhuloti le product le iyenza njani ngizokufundela mntakababa ukuthi yenza into le product le product le iyenza ukuthi uthandeke ube muhle ugezeke ukhanye iyenza inanazi lithandeke futhi libukeke lilihle libe mnandi liyenza inanazi liphile futhi lo muthi lumusebenzisa kahle ungase uganwe noma ushade uma umuntu ongashadile nali ikhekhe liyavuma lo muthi lo ubiza imali engange 500 rand lo muthi lana it's a mixture of sexy lady no slay queen zihlanganisiwe izayinto eyi1 lo muthi lo uma uwumama ugeza umzimba wakho wonke just 3 times in a week just 3 times in a week then umake sure ukuthi nangaphansi ugeze kakhulu ukuze ukwazi ukuthi inkinto yakho ikwazi ukuthi ikhanye siyabonga Sibonge mkhulu mkhulu abantu kade bekhala bethi mkhulu sicela bandle ukuthi usenzele special kwindlovu power soap yeah mhlambe umkhulu uyazibona yini ebehlisela abantu benzele special khehlela makhehla abantu bazwile futhi indlovu power soap nice specialini ngiyiphethe la indlovu power soap akusikhumbula ukuthi when we talk about indlovu power soap we are talking about insipho ekwazi ukuphakamisa umuntu insipho ekwazi ukunikeza ipower insipho ekwazi ukwenza ukuthi ube nesithunzi insipho ekwazi ukwenza ukuthi emsebenzini wakho usebenze kahle kube ngcono insipho ekwazi ukuthi wena umuntu uphile konke kwakho ukwazi ukuthi kukhanye this is what we call indlovu power soap indlovu power soap is for power indlovu power soap is to make your life a better something indlovu power soap ibiza imali engange 500 rands kodwa ibiza imali engange 500 rands mkhuloti sicela ispecial kusho abantwana benyanga yompedi people of which are supporting nyanga yompedi mkhuloti ngase ngiyayehlisa ke indlovu power soap to imali engange 350 rand uma uyidinga indlovu power soap uzabe ufika nemali engange 350 rand then emva kwalokho sikwazi ukusinikeza indlovu power soap indlovu power soap ugeza ngayo uma ugeza ngayo uyayikhulumisa uthi omunye ubhuti mkhuloti mina ngihlala emsebenzini I cannot use indlovu power soap ngileta amakhendlela because of lana safakile meeting kwathiwa kuthina siyathakatha manje uma wena umuntu onesimo esinjalo ungalight amakhandlela emsebenzini indlovu power soap yakho geza ngayo ungayikhanyiselanga ibani izosebenza umdali noNkulunkulu nabantu abanginika lento bayazi ukuthi wena kuyimanje usemsebenzini izokwazi ukuthi yonke into ikwazi ukuthi ikhanye then ngibe ne miracle ash bathi ne money ash money ash is for people of which they are saying mina I'm struggling financially into zamazambi kahle ngisekollectini into zamazikhanye kunenkinga money ash is for abantu abanjalo ukuvula inhlanhla ukuphakamisa umuntu ukuphephetha izitha ezivala imali yakho ukumemeza umuntu ukuphuphisa umuntu ngawe yilento lezo za imani ash mkhuloti lo muntu lokwazi ukuthi angiphuphe kanjani lapho usuku iphephetha yakhe ngoba lo mlotha lo la uwenza lezi zinto ezikanjalo then uma ufuna ukuthi umuntu okweletayo abuyise imali yakho uyamphephetha ngale money ash umbize ngegama la ukuthi ngicela imali yami ibuye la kimi then usabe ke usuyageza with just 1 teaspoon ye money ash then imani ash izabe isikwenzela umsebenzi konke kwakho ukwazi ukuthi kukhanye mntakababa don't stop trying up until something happens. Don't stop praying up until something happens. Mkhuloti impilo yami inzima, impilo yami ayikhanyi. Kulungile ngiyakuzwa. Kodwa zama yenza up until kuba nento eyenzakalayo.
ungathi uma isimo sakho sikanje uyabona ukuthi kunzima, uyabona ukuthi kuvalekile, but wena uyahlala nje kuphela, then you say no, uNkulunkulu uzawundenzela. These are things of which are here for you. These are things of which zizokusiza. I-bank yami eCapitec inenkinga bakwethu. Stop using it and stop calling inumber ye-066. The number of which ye-066 is a scam. Abantu bazibiza ngohoti, and I cannot always run around the police stations and explain ukuthi abantu baskema abantu ngegama lami. I cannot always ngigijimele kuma network companies ukuze bekwazi ukuthi bekhipha abantu. They must know ukuthi inyanga yompedi mkhuloti utholakala kunamanamba lawo vela la. Anything else of which is appearing somewhere else ayikho. Inyanga yompedi ile manamba lawo. Umuntu athi mkhuloti ngifake imali ku S Mlambo ngithi ngithumela wena. Ufaka imali ku S Mlambo but wena you know ukuthi mina mKD hoti. Ay nani kodwa niyathina. Makhosi siyabonga.